wa ambatana min fuɗini alayhi e dow makko ɓaawa o yalti o jooɗike ka sahara himo Muusa e hino nangen e hino jaarendi ndin e hino muusendi ndin min fuɗɗinanimo shajarata leggal min yaqutinin immorde yaqutin ka tafsir ko wiyete yaqutin bi mana ko leggal delbiwal bi mana ko delbi hara dow ko fitare par ce que ɓe wi en ko hunde tawde hino wilfiɗi dow mari ɗowdi tekkundi yaajundi ley kono bindere nde janɗa bi mana ɗum ko delbi woɓɓe goo hino wiya ko buudi yarehi kono ko ɓuri tabutude kon ko delbi wa arsalnahu min nelitimo ila 100,000 ɓaawa o waɗi subbu hinagu ngun ka nder reedu lingel ngil min moƴƴintini min nelitimo faade guluje 100 yimɓe aw yaziduna ma hara hino ɓeydi ɓe waaji ɓe faamano ɓe gomɗini fomattanahum min dakimiteɓe ila hin ha ila jal fastaftihim landiɓe en noon joni ali rabbika e ko joomi ma wodanta albanatu ɓiɓɓe worɓe albanatu ɓiɓɓe rewɓe wala homo wodana ɓe kamɓe albanuna ɓiɓɓe worɓe ko noon kamɓe ɓe sendirta am halagnal malaikata kamen tagi malaika ɓen inasan men waɗi ɓe rewɓe wohom tawi kamɓe shahiduna hiɓe seediti ɗum kono woniri ala faama innam no ɓe min iskim hiɓe nder penale maɓɓe ɗen laya ɓuluna ɓe olay toon penale waladallahu wigol allah hino mari ɓiɗɗo waynam no kamɓe la kadibuna ɓe fenay ɗum astafal banati e kanko allah suɓoto ɓiɓɓe rewɓe alal banina e hoore ɓiɓɓe worɓe malakum kon ɗum heeɓi ɓe kayfa tahkumuna kon ɗum heeɓi on ko honno ñaawirton onon kon no estimirton piiji ɗi afala tadakkaruna en wajitatako am lakum kayno woɗani on sultanum dalil mubin feeñuɗe kon ɗo wolde kon fatu awa adde bi kitabikum deftere mon ka ɗum windi ɗon in kuntum sollatike sadiqina ko gongam wa jaalu ɓe waɗi baynahu hakkude allah o baynal jinnati e hakkude jinnaji ɗin nasaban o waɗi ɗon dambe hakkude allah subhanahu wa taala e jinnaji ɗin ɓe waɗi enɗan hakkude makko e majji imana wonde kanko allah subhanahu wa taala e jinnaji ɗin koɓe siɓɓe e bimana baynallahi wa baynal malaika jinna ko fanda ɗo kon ko malaika ɓen nokku kaɓe inni wonde manna wo malaika ɓen ko ɓiɓɓe allah rewɓe ko ɗum woni koɓe dari ɓe wooli wonde malaikaɓe ɓen ko ɓiɓɓe allah subhanahu wa taala rewɓe allahu akbar e ɗi konnguli ɗi ɓe wowlata ala dali wala gada limatil jinnatu gomɗi jinnaji ɗin hino andi gomɗi malaika ɓen hino andi innahum no kamɓe la muhdaruna koɓe tawaɓe nder tagu ko allah tagi kon koɓe jeeyaɓe e macce ɓe allah ɓen subhanallahi laaɓal wodani allah amma yasifuna ko ɓe on sifade kon illa ibadallahi almukhlasina si wona jeeyaɓe allah laɓɓinanɓe mo dewal ngal fa innakum no onon wama tabuduna e kon ɗon rewde kon fof ma antum on wonali dow alayhi e dow ɗum mbi fatinina kon wawɗo fitinde hay e gooto on wawata lorrirde sanamuji mon ɗin hay e gooto illa man huwa swalil jahimi si wona hara ko on tawɗo hoddirama kaka nder tumbere yiite jahannama o wonata ko on ɗon wawɗon fitinde ittonmo e dina makko kan addonmo e nder majjira makko ni so wona ɗum hay gooto on wawa nagu ɗum wa ma minna ala e amen malaika ɓen wolude ala e amen hay e gooto illa law so wonano wodanemo maqamum darorde ma alumum andande ka o daroto o rewa allah wa innano menen la nahnu saffuna wallahi ko menen saffino toɓɓe rewa allah wa innano menen la nahnu lmusabbihuna ko menen subbuhino toɓɓe rewa allah wa in sikoni kanuɓe laatike la yaquluna heɓe wowlay noon wa in sikoni kanuɓe laatike la yaquluna ɓe wowlay to woni penale law anna indana hara hino ka amen num dicran waaju min al awwalina immorde aditiɓɓen law anna indana hara hino ka amen num ha dicran waaju min al awwalina immorde aditiɓɓen la kunna men laatotono menen kadi ibadallahi jeeyaɓe allah almukhlasina laɓɓinanɓe mo dewal mi mana ko ɓureshi makka wayni sikoni kanuɓe laatike la yaquluna hiɓe wowlayno kadi nelaɗo neleedo kadi ɓurani jippade ɓenna menen kadi hara meɗen marno waaju hara meɗen marno deftere nde men fonta jangga min al awwalina immorde aditiɓɓen wono marirno ɓe mana alyahude e annasara ɓe faandi ɗon al awwalina minen kadi lakunna men laatotono ibadallah jeeyaɓe allah almukhlasina laɓɓinɓe joni noon nde nden qur'anare ari on ne laaɗo ari fa kafaru biɓe dari keɓe yeddi ɗum fa sawfa ya'lamuna aray ɓe anda wala gadi sabagat gom ɗi adi tigi kalimatuna konngol amen ngol wonde li ibadina al mursalina wonande jeeyaɓe amen nelaɓe ɓen wonde ko kamɓe foolata wonde innahum no kamɓe lahumul mansurun ko kamɓe no walleteɓen kamɓe no fooloɓen wa inna jundana wonde no kono amen gon kadi lahumul ghalibuna ko kangu foolata yo allah waɗi en kono makko allahumma jalna min junudika fatawalla anhum huccuto tertoɗaɓe hatta hinin ha e saayi ɓe yi ay wa absirum holluɓe fa sawfa yubsiruna aray ɓe yiyoya kono ko fewndo laawi
afa bi adabina e ko lette amen ɗe yastajiluna ɓe kañum hawjirta fa ida nasala so tawni ɗe lette jippike bi sahatihim katande maɓɓe fa sa'a taway boni sabahul mundarina subaka weetanɗo ɓen wajaɓe sali ɓako lette ko tawalla anum hoccuto ɗurnoɗaɓe hatta hinin ha ila jal wa absir hollaɓe fa sawfa yubsiruna arayɓe yiya subhana rabbika laaɓal wodani joomi ma rabbil izzati jeyɗo teddungal on sena e wodani Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo teddungal on amma yasifun e gaay ko ɓe woni sifade mi mana daragol wiya Allah subhanahu wa ta'ala hino mari ɓiɗɗo laaɓal wodani Allah e ɗum wa salamun jam e kisi woni immorde ka amen ga alal mursalina e hoore ne laɓɓen walhamdulillahi rabbil alamin wallahi yettoje ɗen wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Sad makkiyatun bismillahi rrahmani rrahim. Sad wallahu ala wa alamu bi muradihi. Ndeɗo kadi ko jande huruful munqati'a kal feje ɗe andanɗa hoore ma firotako ko mu'jiza Qur'an ni sona tum woɓɓe go innaka tafsir Sad mi mana saddun nasa anil huda ɓe sakkike yimɓe ɓen e gayi ɓantugol dina Allah kan e gayi pewal ngal Allah daali wal Qur'ani wondiri nde ɗo Qur'anade dicri jomirande waaju balsi koni e alladina ɓeɗo kafaru yedduɓe fi izzatin hiɓe nder teddinkinagol maɓɓe o shiqaqin e lutodira bi mana hiɓe teddini hoore maɓɓe awa legoyi hiɓe towniti awa legoyi hiɓe nder lutodira kamɓe yewi alakana komin halki min qablim ko adiɓe min qarnen immorde gireli ɗin gireli fanadaw ɗi nodduno ɗi wulliti wala tahina manasin ɗi wonano daɗayɗi e on leer par ce que noddan ɗum ko ndu torotato walata ɗi wonano hiina e on saga ɗiɗi noddi ɗi tuubi ɗi rutti manasin daɗayɗi ko ande ngol enen kadi en tuubu ruttoɗen fewdo ɗo ka tawata mayde men ɗen hewtali sen acci ha en haynike mayde nden en acci ha en haynike lette ɗen enen kadi sen noddi ɗon yo Allah dandu haray walata hina manasin haray wonali saga daɗɗeteɗo wajibuɓe hawi kan jam fino arɓe mundirum wajotoɗo minhum jiyaɗo e maɓɓe wa gara al kafiruna heferaɓe wi hada wonde Muhammad o sahirun ko mbilejo kadabun fenowo a jaalal aliha an a waɗay allaji ɗin fo temedtate sappo e tato ilahan wahidan reweteɗo goto allajo goto inna hada andu ko eɓɓuɗa ɗo la shay'un ko hunde ujabun hawnide wan talaɗal mala o hooreɓe mbattuɓe yeeyi ɗum woni Aba Jahl en Aba Sufyana en minhum immorde maɓɓe ɓen ɗum yewti halde fotti honɗum ɓe inni yimɓe maɓɓe ɓen anfi koni imsu yahe wasbiru muñño ɗon ala alihatikum e rewgol hoore reweteɗi mon ɗi wowɗo rewde ɗi yahe muññitoron ɗin ɗin ɗi gayna nayyi o wota jokku Muhammadu o ko wolata kon inna hada ande ko eɓɓi la shay'un ko hunde yuradu eɓɓande fi mum tunde gasata koko proposa seede on ma sami'na bi hada menen men nanirali ɗum ɗo fil millatil akhira e dina sakkitika kan bi mana dina annasara kan a sikka hiɓe ande koni dina annasara a sikka hiɓe jangi ɗum ɗo hunji in hada koko Muhammadu no wolde ɗo wonali illa ikhtilaqun si wona penale taƴaɗe tulliɓa bi mana penale sincaɗe a unzila alayhi dhikru o koye fenade woni e waaju jippoto e hoore o min baynina hakkude me en enen ɗo fof siko jawdi ko enen ɓuurimo siko duuɓi ko enen ɓuurimo siko laamu ko enen ɓuurimo e waaju jippoto e hoore o hakkude men enen ɗo a waray o jippinowo andayi Allah no jaabiɓe ɗum nokku goo inna allaha ya'lamu haysu yaj'alu risalatahu ko Allah andi de honto waɗata nelal makko ngal wona tawi ɓen faalaɗo bal sikoni humɓe fi shakkin ɓene nder sikkitare min dicri immorde Qur'anare anden bal ko waɗi ɗum noon lamma yaduku ko tawnoɓe dekkali azabi lette anden an indam kayno ka maɓɓe khaza'inu rahmatu rabbika saabiji ngaluji yurmede joomi maɗa al aziz o tedduɗo al wahhabu okkowo ɓe jogaki ɗum nokku go Allah hino inni siɓe jogino ɗum idan la yu'tuna nasa nakira ɓe okkortano yiɓe ɓen ha yeri kifum tama ɗo ndu hendu ndu yiɗo ndu wifatano so kamɓe jogui saabije ɗen saabu masibo guddam maɓɓe am lam kano wodani ɓe woni mulku samati lamagol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndi wama baynama kankoni hakkude majji falyartaku yoɓe ƴaw awa fil asbabi ka sababuji kammuli ɗin ɓe yahalegoy awa jundun konu ma hunalika wongu ɗongu ɓen heferaɓe moɓodirɓe ɗon Aba Jahl e ko nanditata e ɗum e ɗi alliance ji fenandeji toñoyankoji majjeyankoji bomɓe kadi ko moɓodir kamen lajine ɗo ɓen ɗon kadi mahzumun ko fooleteɓe ko halketeɓe minal ahzabi immorde feddeji julɓe ɓen kadabat fenni qablam ko adiɓe qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu ɓen wa adun wa fir'aun
yimɓe annabi Hud e yimɓe Fir'auna ɓe e Fir'auna dul awtade jomiraɗo penɗe ko wiɗa jomiraɗo pempe ko ɓa yedduɗo mo kanko pempay mo ɗon e ɗon. Wa Samudu e Samudankoɓe wa qawmu Lutin e yimɓe annabi Lut ɓen wa sabul aikate yimɓe pitaji ɓen dumana yimɓe annabi Shuayb ɓe ulaykal azabu ɗiɗo fiddeji fof finni in kullun ala hay e goto e ɓeɗo illa kaddaba rusula sonaɓe fennine laɓɓen ɓaɓe fennine laɓɓen kono no feƴƴeno fa haqqa yuqabi lette an ɗen tabutuno e maɓɓe wama yanzuru haulay a ɓeɗo kadi habbitaki illa sayhatan wahidatan si wona haacango woto ma laha alanango min fawaqin immorde daɗɗirgal ko ɓeengo aray wa qalu ɓe wi rabbana joomi amen ajjil lana hattay ko tawata hiɓe ɓewi ɓe dari ɓenni ko ayo joomi amen yakkinan men ittana huntere lette geɓal ko amen kon qabla yawmil hisabi ko adi ñalande hasbore nden arde minen addan men huntere lette geɓal ko amen kon bimana ko adi lette ɗen arde ɓe dari ɓe woli ɗum no ala ko ɓe wowlaɗi bimana kamɓe yimɓe heferaɓe ɓe Allah yamiri nelaɗo yesibri muñño fanko ala ma yaquluna e dow ko ɓen wolde kon wadkur andita abidanaji yaɗo amen Dawuda o Dawuda zal aydi jomiraɗo tiiɗal ko fanda jomiraɗo tiiɗal wona jutugol janɗa jogagol doole ko jogiiɗo jomiraɗo tiiɗal awalegoy bi mana e ko ɗum woni ka iman e ka aqida ko jogiiɗo tiiɗal molanagal e mum zal aydi ko jomiraɗo tiiɗal ka dewal innahu no kanko awwabun ko hewɗo tubugo rutto inna menen sakharnal jibala men ɗelti pelle ɗe ma'ahu wondude e makko yusabbihina ɗe subbu hino bil asi kikiɗe wal ishraq e bimbi mi mana yeɗi ñentimmo kanje pelle ɗen yoɗe ñentimmo wa tayra ko wona noon kadi colli ɗin kadi men ɗeltiɗi mahshuratan ɗin kadi koɗi mooɓotoɗi koɗi mooɓade kullum ɗiɗo piiji fof lahu wonandemo kanko annabi Ayyuba awwabun koɗi tuubidayɗi rutto ko tuubowo ruttoda e majji awalegoy tubana Allah subhanahu wa ta'ala wona de ɗiɗo fof kullum ɗiɗo fof lahu wonandemo awwabun koɗe tuubanayɗi mo rutto la ko tuubido wondude e majji ɓe rutto wa shaddadna min tiiɗiniri mulkahu laamu makko min tiiɗini mulkahu laamu makko ngu moƴƴa kanko annabi Sulayman e kanko annabi Dawuda alayhi salatu wassalam wa ataynahu l-hukma hikma min okkimo ko wiyete kon faamu on wa fasla l-khitabi e laaɓugol ɗengal e fensitagol ɗengal kanko annabi kanko annabi ko Allah dal ɗon min tiiɗiniri laamu makko min tiiɗini laamu makko ngu mbimana Allah ɗeltanimo tawi mihrab kanko annabi Ayyuba kanko annabi Dawuda ka o weddoto ɗon o rewa Allah subhanahu wa ta'ala jemma be jemma ko guluuje 33 43,000 personnes woni ko aynata galle makko ɗe ñande wo ñande donc Allah tiiɗini ko wiyete kon laamu makko ngu mi okkimo ko wiyete kon hikma bi mana annabako ngu fasl al khitabi e laaɓugol ɗengal bi mana wawugol yewtere min okkimo ɗum kanko annabi Dawuda alayhi salatu wassalam tawi ɗum feƴƴi wa hal ataka tawsi arima naba'ul khasmi habar fiɓe ɗo wenjuɓe ɗiɗo yeddodirɓe ɗiɗo yeɗi tasawwaru tumande ɓe fotodirno adegoy tumande ɓe suppitino direct almihraba ka mihrab ko tawta noon hay goto yananaka hewtugol ɗon no garda 33,000 personnes no gardi ɗon kamɓe noon ɓe diwi ɗum ɗo fof muɗum ɓe cikki nder toon ɓeeɗa yiyalɓe ɓeeɗa humpitaki fi maɓɓe sans informugol mo kanko annabi Dawuda alayhi salatu wassalam id dakhalu tuma nde ɓe natuno ala Dawuda ka Dawuda fa fazi minhum o ɗenƴi ɓe huuli saabu hani rano noon qala ɓeni mo la takhaf wata hulu khasmani ko haɓuɓe ɗiɗo baga ba'duna ala ba'din yoga emen bewi e hoore yoga e amen toñi yoga min torikema fakum ñaaw baynana hakkude amen bilaɓɓe wondude gonga wala tostuti wata oño wadina fewna men ila sawa sirat faade lawol fotodirgol ngol mana jonnita jon gonga e amen gonga makko kan jonnita jon fenande amen fenande makko nde inna hada ay o ɗimmojo an ɗo ahi ko musidɗo allahu himo wari 99 naaje dammi 99 waliya naajatun wahida miɗo mari dammil gotil faqala wilan akfilni ha yomi hendimo dammil angel kanko timmina temedere min tawan mara hay gotil misali ɓay on ɓuriman landole wa azzani o foolilan fil khitabe e nder yewtere nden o jattilan dammil ngel annabi Dawuda ko alda e jentagol ha oɗa yewta ko goto on sifi directement qala wi he lagadu zalamaka gomɗi o toñima bi su'alina jatika sabu landagol ma dammil ma bajjingil ilani aji watta e nder dammi makko ɗin so tawi woni o ƴettatano 9 o kama e hoore ngel gooti wonane 10 wonanamo kanko 99 kanko wonanamo 99
o certoto tama e dammel ma bajji ngel kono na e mo fuɗɗi wa inna kathiran andu ko ɓuri ɗuɗude min alkhulata yimmorde jillidiroɓe jawle ɓe hawtodiroɓe golla la yabghi hino bewa awalego hino tooña hino janfo baadum yoga e maɓɓe ala baadum e dow yoga illa alladina sona ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salati ɓe golli gollili moƴƴi wa qalilum fanɗinon mahum ɓen ko woni ɓen hulɓe Allah golliddewoɓe goɗɗo ɓe seeɗa ɓe janfakimo ɓen fanɗi Allah waɗen ka fanɗuɓe ɗon ɓe yamuti o yeƴƴiti o ndaari o yiya al goto o ndaari o yiya al goto wo zonna Dawudu annabi Dawuda felliti annama fatannahu wonde men jarribike mo fastahfara o suuyi o insinani rabbahu joom makko o harraraki en o suuyi o sujji o anaba o tuubi o rutti o qissay no juuti ɗo qissaji ɗin no ari ka imam Tabari no ari ka Hashiyatu Sawi no ari ka Ibnu Kasir no ari e defte buymodi e defte tafsir ɗen awa tafsir ji no e mum ɗi tawata ɗi sella ko tata en wawataɗi jogade hiɗi ari e defte ɗe e tawata tafsir muɗum on no selli kono ahlu sunnal jamaa no fottani ɗin tafsir ɗon ko Banu Israila waɗi ɗi nder ton wona jaɓeteɗi mana wo kamɓe ɓe malaikaɓe ɗiɗo haɓuɓe ari ɗo woko misal ɓe waɗanimo ko hunde o waɗi tawi metti Allah subhanahu wa taala himo mari sonnaɓe 99 o yi sonnajo goo ñande goo e cangol qissa kadi no warri ha tawi be o yiya o sonnajo ɗum kadi qissa on heno juuti en wata addude ɗum ɗon ka nder cassette meɗen ɗo haray on nodday ka numéro ji 67 60 53 09 numéro ji ɗin fof ko même numéro ko kodduji ɗin yiltodirton mi addana en qissa on tamman no timmiri no woniri saabu no yiidiri e o sonnajo qissaji ko adda kon e muɗum donc ɓawi sonnaji on weelimo o faalama jombude tawi ko ɓeygu goɗɗo goo modi e sonnaji on ko kanko tumari mana ko ɓeygu bajjo on ɗo mari kanko mari sonnaɓe 99 o waɗi pilan wo e wi maɓɓe o jonni on gorko o noddimo yo resinmo ɓeygu makko on o jaɓali resindemo ɓeygu makko o waɗi plan no o wariramo e qissa on hino juuti wo ko raɓɓiɗi kon o yetti ha oya maayi o hetti ɓeygu makko ko ɗum woni ɓe oɗamo dammi 99 e walegoye fooli omo dammel gotil ɗa watti e hoore dammi makko ɗin timmini 100 kanko kadi annabi Ayuba o timmini sonnaɓe 100 joni noon ɓaɗum metti Allah subahana taala o immini ɓeɗo malaikaɓe yo ɓerɓe waɗa nde ɗo ñawre andingol mo o bonni mana ɓaɓe waɗi ñawre nden ha e gayni o reconi si bonnere makko nden e nder ñawre nemi mana o jonniti hoore makko faljere wonde o andanole kadi ko hoore makko woni ñawande ɗum ɗo ɓeya tawi kamɓe objectif maɓɓe ko ɓe ɗaɓɓi kon timmi directement ɓe mu bagage maɓɓe ɓe yeehi ɓa o daari noon o daari ñaamo o yiyali ɓe on sumati o faami wonde manna ko batte gollal makko ngal ko malayika ari jarriba gol mo andingol mo ko waɗi kon hana moɓɓe no addiri noon e tafsir kono hasha lillahi kawe Allah annabajo Allah feƴƴi waɗugol ɗum enen ahlu sunna al jama en jaɓata ɗum bal bonnere makko nden ɗo ko enen faamuɗen ko jaɓuɗen koko tawi kon yimɓe ɗiɗo haaɓi goto sifike o jonnitimo gonga o accali ha oɗa sifo ɗum ko bonnere e junngo ñawowo hara so tawi woni a ñawa si oɗa sifike accay ha oɗa kadi sifo enen ko ɗum ɗon jaɓuɗen ɗo ko bonnere fo e mum en andi ɓur'an reconi si o bonni o tuubi o ruttike o suuyi o sujji ɓe inni en e tafsir ji nokkugo o sujjuno ɗon balɗe 50 Allah subahana taala yamirimo o yaafikemo o ɓanti ayi fa gafarna lahu min yaafimo dalika e nden ɗon bonnere kono en noon en jaɓa bonnere wonde o jatta goɗɗo ɓeygu qissaji ɗin no ari juuti e mum haaɗi gongini addi argument ha sa yii tun a wawa e hoolade kono enen en jaɓa ɗum wa inna lawando no wodanimo kanko Dawuda indanaka amen ngala zulfa ɓattal molanal ngal ɓe mana ko proche joka amen nga ko ɓattenaɗo hosnoma aɓen e moƴƴuɗo ruttorde min inni ya Dawudu kayo Dawuda inna minen jaalnaka min waɗima khalifatan lontiɗo fil ardi ka leydi fa kom ñaw bayna nas hakkude ɓe ɓen bilaɓɓe sabi gonga wala tattabi'il hawa wata jokko ko wela e makon fa yudillaka sakko majja an sabilillahi ɓantugol lawol Allah ngol inna alladina andeno ɓen yadilluna majjoɓe an sabilillahi ɓantugol lawol Allah ngol lahum nodani ɓe adabul lattu shadidum tiiɗuɗe bima nafsu saabu ko ɓe jiti kon yawmal hisabi ñalande hasbore wa ma khalaqna samaa min tagirali kammugo wal arda e leydi ndi wa ma baynama kon kon hakkude majji batilan mere dalika ko ɗum noon zannu alladina kafaru sikke heferaɓe ɓen kamɓe ɓe sikka leydi kam taga tun ninamani anda ɗum na ninamani tagira fa waylun bone wodani lilladina wonanda ɓen kafare yeddoɓe minan naari immorde yite nge am najalu alladina amanu kaɓe no sikka min waɗa e gomɗinɓe ɓen wa amilu salati ɓe golli gollili moƴƴi min waɗa ɓe kal mufsidina wono bonnuɓen fil ardi ka leydi min wattaɓe hunde wotere am najalul muttaqina ka min waɗa e huloɓe Allah ɓen kal fujjari wono bandiɓe min watta ɗum
kitabu nde deftere anzalnahu min jippininde ilay ka faade ma ya Muhammad mubarakun ko de hebbinande barki Allah mi torkema okkam barki kon koye Qur'an e durriya on e ɓe wonɓe jentade o janggi liyadabbaru Allah dal ko fiyo ɓe tasko ayati ayaji mayre on wali yatadakkara e fiyo wajoto ulul albabi jomiraɓe haqqillaji ɗen kanko Dawuda en gayni fi makko o habina li Dawuda min okkinum Dawuda joni Sulaymana o ɗo ɓiɗɗo wiyeteɗo Sulaymana nimal abdu moƴƴi jiyaɗo o wiyeteɗo Sulaymana innahu no Sulaymana awwabun ko hewɗo tubugo rutto ido orida alayhi tuma nde weeɓitananomo saffinanomo bil ashi kikiɗe assafinatu pucci saffinaɗi aljiyadu yahayɗi haɓugol jihadi faqala wi inni jaka min ahababtu mi suɓike jaka mi yiɗi hubbal hayri yiɗugol moƴƴereji an dikri rabbi ha mi welsindike e jantagol inde joomi anden hatta tawarat bil hijabi ha hino noon nangi nge muti wirnoyki ka ɓawa fello ruddu ha alayya rutteɗi jonni telanɗi ɗo ɗi adda fo tafiqa o natani mashan himo hirsaɗi himo mawlaɗi ka gelenji e mo mawlaɗi bisuki ka belenji majji on walla ana e ka daaɗe mi mana himo mawleteɗin ka belenji alegoy ko anniyeteɗi itte sadaka wonaɗi ɗin kadi mawlede ka daaɗe mi mana ɗin kadi ko naɗi hirseede sendita tewngu mi mana o qissa ɗo ɓe inni kanko annabi Sulayman e nder leer ka fewndo julde alansara ka takko mutugol nange ñande o ñande himo wowno jooɗagol waɗana Allah dewal spécial waɗanamo adkariji waɗana ko raɓɓiɗi kon Allah subahana taala on dewal joni noon ñande goy mo fokkiti jihadi o wi yo pucci makko ɗin adde waɗe entraînement wona wasi kadi haray mi mana ɗi pucci ko maraɗi fi ko alɗinora mi mana ko waɗaɗi ni budget ngaluji makko la ko o wi yoɓe adduɗi ka terrain ɓe ɗelta ɗi ɓe waɗa ɗi entraînement fi jihadi fokkitandi ndin janggo ɓe hilni ɗum ɗon noon himo ndaara ko maccuɓe makko wawi doginde pucci ko sahabaɓe makko doginde pucci eno pucci ɗi wona doginirede o hayni ɗum ɗon o hilni ɗum ɗon tawi ɗum no laaɓa moodi hino foti hino wooɗi way himo convain ko wonde janggo fooloyay ayɓe Allah ɓen saabu ɗi pucci hino wawi dogude ɓeeɗa hino wawi doginde ɗi pucci ha o saa'i mo wowi weddade waɗa dewal ngal ha nangue nge mutoy tawi leero lanni feƴƴude nden ñande laawi ke lutti janggo joni noon ninse ko tawi kon o hilnike ɗum ɗon ha o waktuɗa perdirimo ngeloɗi ɗin e pucci e mbabbi ko wonano waɗede entraînement fof muɗum adda o ittiɗi fof majji sadaka ɗon e ɗon o hirsi goɗɗum o senditi tew ngun o yeyti goɗɗum o senditi mbuuɗi ɗin oɗo ko fiɓaymo perdi waktu goto musidɓe julɓe ko wakutuji jeel miijoto ya ahi an kadi ka wonɗa ɗon ko wakutuji jeel woni ko perduɗa ila helli faɗa ko wakutuji jeelu kadi wonɗa juulude taɗi perdali kono ta wakutu majji on feƴƴita ko yoɓutugol miijito ton oɗo ko wakutu goto pet woni ko tawi hino feƴƴirimo ɗum ɗo woni saabu ndi hi jawdi ko jogui kon ko wiyete kon pucci e ngeloɗi nde ñande o daari fo muɗum o hokkitiri donc haara ko en wattu wiide musidɓe julɓe moƴƴata wala gaɗa fatanna gonɗi min jarribiɓe Sulaymana annabi Sulaymana wa alkayna min feri ala kursiyihi ka jullere makko laamu jasadan ko mari ɓandu tumma anaba refti o tuubi o rutti qala o maki rabbi joomi ighfirli ya falan wa habli o kala mulka laamu la yanbaghi ngu hanana li ahadin hay personne min mbaadi ɓawan iɗa ɗo ha ñande dargal dari innaka an Allah antal wahhabu ka woni okkorowo kala mo okkorɗa o faɗata ɗo kadi qissa on no juuti oɗo kadi kanko annabi Sulaymana o wondu wonde manna o yiiday e sonnaɓe makko ɓen himo mari sonnaɓe 100 sifa ko baba makko kon baba makko kadi no marno rewɓe 100 o huuɗi wonde o yiida e mabɓe fof jemma goto ɓeɗo fof ƴettanamo kadi reedu ɓe jibinanamo ɓiɓɓe mi mana tawi kankadi ko waɗiri ɗum ɗo wona wasi ko yo heeɓu ɓiɓɓe ko wiyete weeli foti koronamo mi mana ko hara ɓeɗo fof immoto waɗɗu puccu ya haɓoya jihaadi contre heferaɓe mi mana ko fiino baraji makko ɗin ɗuuɗira ara ko himo haɓirde ɗa himo mari ɓiɓɓe 100 haɓiroɓe ɗa wondude e ɓiɓɓe ko jiidino ko mi mana ko e ɓiɓɓe makko ɓen ɗuuɗu ko sembina diina islam kanko ɗum woni ko wondi ɗum kono o falji o ronki wiide kanko kadi si Allah jaaɓi saabu ɗum ɗon o yiide e sonnaɓe goto ƴettali reedu si wona goto ko goto ƴetti reedu on kadi ƴetti reedu mi mana tawi ko adewil margil ɓandu wonki ala e mum wowlata yiyata nanata hay hunde e aduna ko buubuwil tun simple man ninamani ɓeygu makko jiidi ɗum ɗo saabu ko wiyali kon si Allah jaaɓi Allah yoɓirimo ɗum ɗon o andi o bonni o tuubi o rutti e tafsir goo wona ɗum nde ko ngel jinnawel jattuno ngel hurundare makko nde e jungo ɓeygu makko ngel ari ngel jooɗi ka jullere makko ngel dirisi laamu ngun e nder balɗe 40 e tafsir goo ko ɗum ɗon
sababu kadi hendagol ngil jinnawil hurundare makko nden ɗum kadi no sabimbini kadi qissa juutuɗo ɗum kadi no sabimbini qissa juutuɗo mo en gasata addo ɗo ko ɗum addi yo jinnawil ngil heɓu feere hettugol hurundare nden e junngo ɓeygu makko kanko annabi Souleymane ɓeygu makko hettugol ngil nden hurundare e junngo on ɗon watto ɗum kadi no mari qissa toujours miɗo holli o musidɓe julɓe ɗo defte ka refreto ɗon mbi mana ka yawton ƴewto ɗon daron timminon qissaji ɗin ma ɗum awa noddon ka numéro ji ɗi mi jonni on 60 60 53 09 63 60 53 09 réseau ji ɗin fof même numéro en mi wawa on humputude ko hedditi kon e qissaji ɗin fa sakharna lahu min ɗeltanimo riha hendu ɗum min jaabinanimo du'a ko o tori kon yo min okkormo laamu ngu goto heɓata ay enen ko ina jeeya e ko fanni en piiji ɗin en du'otako en torotako Allah min ɗeltanimo hendu ɗum tajiri ndu doga bi amri e yamirore makko hindu dogi namuru ha an no newri ndu nawamo kadi hayto asabano ko kala ka o faala washayatina shaytanuji ɗin kadi min ɗeltanimo ɗi ɗin kadi kulla bannanin ko kala mahaygel wa gawwasin e mutaygel ka baaru yaltinanamo jawle wa akharina e goɗɗi goo kadi mo garranina no kolmba fil asfade e nder jolokoje ɗi woni jinnaji bonnuɗi ɗi ɗi o neli ronki huude ma huwiri no woniri erreur ko ɗi woni fanda ɗon kolmbaɗe e jolokoje Allah daali hey ko ayi Souleymane haada ay ɗum ɗo a ta una ko dokke amen komin okkumani siɗa faala famnun moƴƴo e yimɓe ɓen aw amsik ma siɗa faala jogito ronka moƴƴade e maɓɓe fo muɗum hino fota dokkal ngal min okkuma ɗongal be gayri hisabin wimana ko alda e hasbore hay goto landitotama koma ɗum ɗo min hasboytama ɗum ɗo wimana Allah subahana wa taala okku annabi Souleymane nguɗo laamu okkimo kadi ndiɗo jawdi ko alda e hasboyede ñande dargal lande ko honno laamu makko ngu feƴƴiri ma ko honno ko ɗum woni wiyete ko honno e jawdi makko ndin o gollitiri ndi wimana ɗum ɗo ko hasboytaki fewi en torki Allah tedduɗo towɗon enen kadi yo okkor en jawdi ɗuɗu ndi okkor en laamu ɗuɗu ngu Allah dali wa inna lahu andu hino wodanimo indana ka amen ga kanko Souleymana la zulfa badal bimana ko pros yo ka amen wa husna ma abin e moƴƴuɗo ruttorde si ɗum feƴƴi wadu ko andu ko abdana jiyaɗa amen on kadi Ayyuba o kadi nawnino ɗen andi ko yata duuɓi jeɗɗi ide nada rabbahu tuma nde nodduno joom makko wi anni min massani cheytane meminilan bi nusbin tampere ko wiyete kon nawnare wa adabin e lette julɗo kanko albala o hunde nambara hunde o heɓata o ƴetta ɗum o rutta e Allah subhanahu wa taala kanko kala nambara ko o heeɓi koye iblisa o jonnitata on sa Jibril ari ɓaawo o torike kanko annabi Ayyuba yo Allah sellimmo Jibril ari wi urkudu ndiɓɓu birijilika koyngal mangal o ndiɓɓi e caangol pulliti kanko Jibril o wi haadangol ɗo caangol muhtasalum ko ya looto e maggol bihi ñaw koni konka hoore ɓanndu ma ka ɓaawo ɓanndu ma sella ngolɗa caangol baarigum ko ɓuuɓugol jop wa sharabun e yaretengol ngolɗa ko ya ñeɗugol yara kala ñaw kontire ka nder reedu ma sella canɗi ɗiɗi ɓaawo ndiɓɓi caangol pulliti Jibril wimo kadi yo ndiɓɓu o ndiɓɓigol ngol pulliti o wi looto e ngolɗa kala ñaw koni koye ɓanndu mum sella yarangolɗa kala koni ka nder sella o waɗi ɗum o abuna lahu yilti kadi min okkitimo ahlaw ɓeygure makko ne wa mislahum e yeru maɓɓe ma'ahum wondude e maɓɓe rahmatan minna ɗon ko yurmede immorde kamen gawa découra e wajuli ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji ɓe donnutugol mo ɓeygure makko nden ɗo woɓɓe no inni ko mayɓe ɓen tigui Allah immintini okkorimo woɓɓe goo watti e hoore ɗon artiri yahuɓe woɓɓe wi la wuruɓe ɓen mayɓe ɓen ɓellanni mayde o okkorɓe ka o okkotormo ka adna ɗo embere ɓiɓɓe makko e ɓeygol makko ko maayi dogi kon o okkorimo kadi wonu ɗum ɗon kala hara kadi o immintinoya ɓeeɗa o wattanamo ɓe bimana haray o heeɓi ɓeya e yeru maɓɓe kadi wattude e maɓɓe mais inni wa hudu nangir bi yadi ka jungo mago dihfan womere alegoye mooɓere huɗo fadrib bihi piira ɗum ɗon ɓeygu ma wala tahnat fi wata yan e wondore ma nde innano menen wajadnahu men tawimo kanko Ayyuba sabiran ko muññiɗo o nawni ko yata duuɓi jeeɗiɗi o wi'ali woyi min tawmo ko muññiɗo muradu molanandu ni'mal abdu enel Ayyuba moƴƴiji yaɗo innahu no kanko awwabun ko hewɗo tubugol rutto ɓennen kañum sonnajo makko on ɗo wo sonnajo on ko ɓiɗɗo annabi Yusufa alayhi salatu wassalam mana
ko ɗum wonnomo o jombi on no wiye Rahmatu binti Yusufa Siddiq ko ɗum wonno ɓeygu annabi Ayyuba on. wallahu ala wa alam. ko ni ɓe addiri ka tafsir sayoni no selli ko Allah teɗuto ɗum ɓuuri andude. o tawi noon kanko annabi Ayyuba o wondino e nder nawnare makko nden wonde so selli o piyay ɓeygu makko sawru ndun 100 saabu ɓeygu makko hino wowli konngol ngol Allah yiɗa. e riwaya go ko saabu ɓeygu makko hino moroyi goɗɗo goo yoɓini addi okkorimo o ñaami. e riwaya goo ko saabu ɓeygu makko hino yalti yehi waynakimo. riwayaji ɗi hino ɗuuɗi e muɗum. toujours o nodday ka numéro ji mi ɓeyda on wetinande inchallah. ala kulli haal nde tawno noon sonnajon ko moƴƴo fewuɗo yanganiɗomo kanko annabi Ayyuba e kadi lesi goɗɗo wondi o duwaka yande wonore makko en tant que julɗo. Allah yamirimo yo mooɓu tamere huɗo ka kuuɗi 100 woni o ƴetta ɗum ɗon o tappira ɗum ɗon kañum Rahmatu binti Yusufa Siddiqi. Rahmatu ɓiɗɗo annabi Yusufa o bimana ɓeygu makko kanko Ayyuba. par ce que debbo on ko garanjo ko yeƴƴuɗo ko muññiɗo ko dewo Allah ona hanɗo piyede oɗa kadi le wona duwaɗo yande wondore makko nden Allah yamirimo yo warru noon qissa o heno juuti e mum. si ɗum feƴƴi wadu koɗo janto andita ibadana fiɓe jiyaɓe amen Ibrahima wa Isaga wa Yaquba hawtodiren ɓeɗo tato kala ulil aydi ɓe ko ɓe jomiraɓe tiiɗal ka dewal wala absari ko ɓe jomiraɓe guite yiyayɗe gonga. inna mene akhlasnahum min laɓɓiniɓe min suɓikeɓe bi khalisati laɓɓinande dicra fi wajagol dicra dar fi jantagol andita galle ɗen kala har min laɓɓiniɓe fi ɗum. wa innum no ɓeɗo en ganaka amen ngala min al mustafaina ko ɓe jeeyaɓe suɓaɓe alkhiyari sutta kadi. wadukuru janto Ismaila andita fi Ismaila walyasa eɗo e oɗo annabajo wiyeteɗo walyasa wadal kifli e oɗo wiyeteɗo dal kifli janto ka nder Qur'an andita fi ɓeɗo walyasa ibnu ammi Ilyas. Alyasa ko ɓiɗɗo bappirawo annabi Ilyas ɓe mana annabi Ilyasa e annabi Alyasa ɓeɗo ɗiɗo bi mana ko kotto e miñan koɓe ɓiɓɓe nene gotoɓe no ɓe addirani en ka tafsir. wa dal kefli oɗo wiyeteɗo dal kefli nokku go hiɓe wiyen o wona o annabajo Allah bal rajulan salihan oɗo ko gorko moƴƴo wona o annabajo nokku go kadi ɓe inni en wonde manna ko annabajo. ko wimo dal kefli alladi o kaffala wa damman ashya'a li qaumin fa waffaha wa yuqalu takaffala Allahu bi shay'in fa waffahu wa yuqalu kaffala 200 asirun. woɓɓe go inni ko piiji woni ko fawtani yimɓe o hunni hoolare nde. woɓɓe wi ko nangaɓe 200 o fawti o ñammini ɓe o holtini ɓe o finance ɓe ha Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mo saabu ɓe hetti ko saabu ɗum ɗon waɗi so innira dal kafli jomiraɗo fawtagol. ala kulli haalin no woodi dow yimɓe moƴƴuɓe ɓe o fawti ha waɗi so wiya dal kafli wona ɗum woni inde makko nden Allah teɗɗuto ɗon o daali andu to fi ɓeɗo annabaɓe fof ɓeɗo ko jeyaɓe suɓaɓe sutta wa kullun ɓeɗo fof minal akhyar ko jeyaɓe suɓaɓe hada nde qur'anare dhikrun ko nde waaju wa inna lil muttaqina andu no wodani huloɓe Allah ɓella husna ma'abin moƴƴuɗo ruttorde jannati adini aljannaji ñeɓuɗi mo fattata lahum koɗi udditanteɗi ɓe holli aljannaji